na pay attention TV ahwefo ne adofo nyina ye mo bibia good morning biemba attention TV eni die mo an nani dedi kan ye danya en nani dedi kan wo so pay attention TV so a Mr. wa wo hwe yi a na wa like ya my wate na wasan so subscribe abaye channel no sesenia ne ekoso ma Ghana nsem atwaguo nyina won so wo benya bidi ebia to kotodwema won so nkoto esen anase oha bia enam Ghana no because intenten so na sese nyina ye nam a ye de boye bra enensu abre omonte atasefo asase so ba kon edin mafia wonya 4 years na yaw ankama ono so enya 6 years na nkura mienu omo nananom namfofo na nananom fo no edin enedidi so afia akoma na ante ya amponsa omo namfofo omo ekoba bia den ebom na de ekoba ne se maamefo yi ba ko a ya amponsa na okwa afuum na oka se ne nana yaw ankama enya de obetimi ede na konti se na damfo afia ankama entimi enko afuum no bidia na ode yaw ankama ekoka ma afia ho se ne be ya obetimi ayede ahwe omo ama no na okwa afuum ba na wababa beje ne nana yaw ankama eno na maame kwa afuum na oba ye wo hwehwe ne nana ya wo no ye maame afia akoma enso ehwehwe ne nana ma afia nso a ono nso enhu no ofa free Wednesday ya hwehwe nkure ya hwehwe omo a ya announcement nkure bempen ho nyina ofa ya kokko nyina aba besi weekends ni nyina se ye hu ba bia nkura yi wo na eno na osofo ba ko a wagidi pa wo fuman na ne car asai a wapake wo di fie anim na woye na dwene se enya de obema fitani bia ye hu adwuma ama no isan se oni around watu kwan enti Eric nkura no a wo mo kofro no mo ekofro pastor car no mo wuo no wo mo na wo de asendi wo TV so ye ho sa pepepe yaw ankama no ene hye atade kokko no ena maafia no ene akra ketwa no ono enya 4 years ena yaw ankama no ewo 6 years na yaw kra de wo te ase ro hwa wo mpene ho asem se de wode ne nsa aguashen damri information gun de nantem na di ena oba no so ne maame de komade bi atunu kom kama on de wo se kakra omunyina nka te akra te asefo hu bio enti ofa eno ena sofo ebepie mu ewo Techiman na sofo duru Techiman na ofre ni fitani se omra na one no enko ofuman na ne ka na o kire ne se ase no onko ye hu adwuma ema no na eno no bepie mu ewo ofuma na o kire fitani se ka no ni si wo no enti ko na ko bie na ye hu adwuma ma me na ho ena fitani ni ko bie ka no a ohun se enkura yi mienu a ye tin hwehwe omo nam information center so ne radio so ne ewura nkurasen tokuro bia mu pe omo ahwe no yekoya enkura yi mienu ne kuka yi mu a ono mo awi na ubie door no a front side na ye driver side no de chi ena nkura yi mienu eda kunwa so abaako da form na baako da baako so na eno na bebre na ebisa se de na nkura no ekwohye card mu na bebre na so bisa se ye kuko mo baabi ene edum begu car num eno na sa bre de empayfo ehwe toto ne ma se ombehu ekwan ankura yi fa so omko wura car num heat nti ena eku omo ana se di nti ena ama onmo nti ofa obepie mu ofuma de ya reho esan se empayfo ehwe ekwan a omfa so a ankura yi etimi afiri mu mo ewo Holy Family Hospital mortuary eho na omo dead bodies no akonti ofa ehwe the reporter post for the baba se heat ene eku omo ana se ebi mu ne ku omo ene de ombegu car num ofa yo na me hunu se wa hwe bima mese bia me na me hunu ya ka no pastor kwafo a na ada kromofo na obi anko wo manko ba bia na edomu akogu pastor ne fie ho no ase ka no nso na chi ya bobo hwehwe no ekwachi ana emobo no se wa ase dia bobo hwehwe no ka na chi no ba bia na nkwadaa no da anabia glass no a glass na meka no anabia ke bia se Eric na me musa we se ana uro ne awuro kofu ma se ana from was papa because dom abegu ono nyedom ketwa na wom de bufo na papai pastor no glass no na car no hwehwe na na se uro ne awuro kofu ofa yewuro se na ebe ya yebetimi ayi nkura no esan se ne yen lock car no eti nkura no wura mu no eye den se obetimi ebi obi ho ya akura wura ka mu a ontimi emmie te se na owo akira
obi no wura mu a na wa force ya na wa lock no ho ahye mu no ntina sa lock dia ene na e wo se ye hwe na bibia ba form na yetimi yi no na ofa car red na esi akire wo ho no mo no eno na na omuwo mu no pick up no white no eno na police for e de ba ya na ono mo ba de ba fa dead bodies no de akọ ndu we video na bo se ye de nkura na gu pick up no achi na ye de ade akata wo mo ho fa no krapa Eric ansa na abekọ kra no enye bredi nkan ni a wone angel ebia reporter say wo system regions no tasi na nkura akogu obi kam no mawuo na wo fitting shop ni ade a afutuo be na ade be ma obia owoka ya wa park akosi fitting shop me pasa wa ankasa wotu fitafo ni omanfo mo ka asese efo ofa car na sofo no car na de ohwa na NC fitting shop esi ono ankasa ni fie pepepe na odi fitani no baaye enti afutuo no be kwa ma ono mo park o cars wo mu fie na o mo park o cars wo fitting shop say o park car no a make sure say wa lock cars no say na be ya obi ba ho ana akora bi ba ho a ontimi mmie na onwura mu de mi hu ye ne say nkora no wura mu no na o mo nsa ebi o mo de keka nema bi say na be ya ebe lock na ono ntimi nya access ntimi mfampie kwan ofa so odi be wura mu no ontimi hu sa kwan no so ambie na wapie nti esanse na ya road glasses akosoro na ya kantum na bi ankora na ntimi ambie no heat ebe ku mo nti yesese wodo car fitting shop car si ufie a wa parking road glass pe make sure say wa lock car so say be ya obi ntimi mmie na wonko wura mu na yankofa oye ni kase ese e ma ofa that's papa yesem training Eric Amakon aman boya free ofuman ewo Techiman ene ho afutu na odi abai ekwentua akra